Ikipe Real Madrid ni ikipe ikunzwe ndetse inakurikirwa n'abafana benshi by'umwihariko abakunzi b'umupira w'amaguru mu mpande zose z'isi. Akaba ari kipe ya mbere ifite ibikombe byinshi kurusha izindi bya UEFA Champions League byo ku mugabane w'Uburayi. Akaba ari ikipe isanzwe ikinira kuri stade yitwa Santiago Bernabeu iherereye mu gihugu cya Espagne. Baratunze abakinnyi benshi bagiye batandukanye b'amazina menshi agiye atandukanye cyane, by'umwihariko no munsi twaguteguriye abakinnyi batanu bahenze ikipe Real Madrid kugira ngo babashe kuba bayerekeza musi. Wowe wakwibaza abakinnyi bande bagiye muri makipe bahuzwe amafaranga angana iki? Byinshi baza ibyo ugiye gusobanukirwa mu kiganiro bahaye ikaze. Ndizera ko utarakanda subscribe tayari wamaze kuyikana kugira ngo tujye dukomeza kubana mu biganiro byinshi biri imbere kandi byiza. Twese cyane n'abakinnyi batanu bahenze mu mateka ya Real Madrid kurusha abandi kugira ngo bashe kuba bayerekeza mu dore ku mwanya wa gatanu turasanga umukinnyi ukomeye cyane, akora umukinnyi w'umufaransa kuri ubu ukinira ikipe ya Real Madrid, akora umukinnyi Aurelien Tchouameni, akora umukinnyi waje mu ikipe ya Real Madrid mu mwaka wa 2022 avuye mu ikipe ya AS Monaco. Ayatanzwe kwa miliyoni 83 z'amapawundi zirenga 400 byose. Akaba umukinnyi dusanga ku mwanya wa gatanu. Dukomeje ku mwanya wa kane tukaba tuhasanga umukinnyi ukomeye cyane wakiniye amakipe menshi agiye atandukanye, arimo ikipe ya Manchester United, ikipe ya Juventus, kuri ubu akaba akiniye ikipe ya Al Nassr mu gihugu cya Arabia Saudite. Akaba nawe undi umukinnyi w'Umunya-Portugal ariwe Cristiano Ronaldo, akaba umukinnyi waje mu ikipe ya Real Madrid mu mwaka wa 2009 avuye mu ikipe ya Manchester United, aho yatanzwe kwa miliyoni 101 z'amapawundi zirenga 600 byose. Akaba umukinnyi washimishije abafana ndetse n'abakunzi b'umupira w'amaguru by'umwihariko abakunzi ba Real Madrid bitewe n'ubuhanga buhanitse umukinnyi asanzwe afite yerekanye bukomeye cyane. Akaba umukinnyi twasanze ku mwanya wa kane. Dukomeje ku mwanya wa gatatu turasanga umukinnyi ukomeye cyane, akaba umukinnyi uzwiho amacenga menshi ndetse n'umuvuduko udasanzwe igihe yabaga ari mu kibuga. Akaba umukinnyi w'umunya-Wales, akaba nawe undi umukinnyi Gareth Bale, akaba ari umukinnyi waje mu ikipe ya Real Madrid mu mwaka wa 2014 yavuye mu ikipe ya Tottenham Hotspur, akaba yatanzwe kwa miliyoni 109 zose z'amapawundi zirenga 200 byose. Akaba umukinnyi washimishije abafana b'ikipe ya Real Madrid ndetse n'abakunzi b'umupira w'amaguru mu mpande zose z'isi kubera ubuhanga buhanitse n'umukinnyi yagaragazaga igihe yabaga ari mu kibuga. Tukaba twamusanze ku mwanya wa gatatu. Ese wowe abakinnyi bagutunga kuba batari bazamo nabaye? Byinshi duhurire muri comment. Dukomeje ku mwanya wa kabiri turasanga umukinnyi ukomeye cyane, akaba umukinnyi kuri ukina ikipe ya Real Madrid, akaba umukinnyi w'umwongereza nta wundi, akaba umukinnyi Jude Bellingham, akaba umukinnyi waje mu ikipe ya Real Madrid mu mwaka wa 2023, akaba umukinnyi waje muri Real Madrid avuye mu ikipe ya Borussia Dortmund, akaba yatanzwe kwa miliyoni 122 zose z'amapawundi. Akaba umukinnyi usanzwe ukinira mu kibuga mo hagati ahazwi nko ku icumi cyangwa se kuri gatandatu igihe byaba bibaye ngombwa. Akaba umukinnyi ukomeje kugenda ashimisha abakunzi ndetse n'abafana b'ikipe ya Real Madrid. Ese uratekereza uwa mbere ari uwuhe? Byinshi duhurire muri comment ndetse n'ibyagutunguye muri urutonde rw'abakinnyi bahenze kurusha abandi mu ikipe ya Real Madrid. Twibutse cyane ku mwanya wa mbere tukaba turasanga umukinnyi ukomeye cyane wakiniye amakipe menshi agiye atandukanye, arimo ikipe ya Borussia Dortmund, arimo ikipe ya Chelsea, akaba nta wundi ari umukinnyi Eden Hazard. Akaba yari mu ikipe ya Real Madrid mu mwaka wa 2019 avuye mu ikipe ya Chelsea, aguzwe akayo ka miliyoni 130 z'amapawundi zirenga 400. Ariko igitangaje muri ibyo
uno mukinnyi Eden Hazard akaba ari umukinnyi Real Madrid yaguze mwiziyeho ubushobozi bukomeye cyane, ariko akaza kuyihombera, akaza kugira imvune nyinshi ndetse akaza no gusubira inyuma icyo bita meforume. Akaba ari ibintu byababaje abakunzi ndetse n'abafana b'ikipe ya Real Madrid, tutibagiwe n'abayobozi bayobowe n'umusaza Florentino Perez w'ikipe ya Real Madrid. Ngayo nguko byinshi ubazaga, ndizera ko bamaze gusobanukirwa n'abakinnyi batanu bahenze ikipe ya Real Madrid kurusha abandi. Ese we nabaye bagutunguye kuba bajemo cyangwa se nabaye bagutunguye kuba batajemo, tekereza kuba bazamo? Byinshi duhurire muri comment. Nge mwara muri kumwe bategura icyo kandi bakibagejeho ni Izayi, komeza kubifuriza amahoro y'Imana, naho utanguza kandi kubutokunda subscribe, yare comment na share kugira ngo dukomeze kwaguka mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Ciao ciao, naho utaha.